Айыл өкмөттөр коррупцияга баткан. Өзү кичине эле айыл өкмөт дотацияда турат. Өкмөттөн карыз бойго турат. Өлө коррупция, өлө коррупция. Өлө коррупция. Bir айыл өкмөт малкананын немесин жерин ээлеп алган, эски малкананын ордун. Onu бузуп, сатып, бетон кышын. Азыр мазар болуп жатат баягы жер. 11 гектар. Ошону мен айттым, 11 гектар жер, муну көтүңө тыгасынбы? Абдыкерим аке, болду эмне сиз баарын айттыңыз. Элге бер, мынерде жетим жесир бар, тоголок жетимдер бар, колунда жоктор бар. Бер, ошолордон сабап болсун саңа. Bir 50 ming 60 mingden akça versin, çöntөгүңө hem өлүп калбайга. Десемем, yok, unabay. Mençik, kızıl kitap. Azır men ana... Peki, vakit. Sizde aşığı menen faydalanın. Ova. Ana gen prokurorga kattı verdim hazır. Haligi jalgan toktomunan verdim. Haligi toktomdorda hemçi 5 adam kol koyuptu, 5-önün teң bayağı kolu özünükü emes. Haligi üstündeki 2 koldu bir adam koyuptur. Tagindagi 3 koldu bir adam koyuptur. Onu görünüp ele turat fiktivni dokument. Toktom, ayıl hökümetin toktomun fiktivni kılıp atышат bular. Korkpayt işlerseden. Zakondan da korkpayt korrupsiya. Pul bolsa boldu, akta bolsa ele boldu. Anan moldalardı çakırıp bayağı ayıl hökümet. Biri garajda ele algan 1 gektar 26 sotik. Gosregistrдің zam начальниги Сайпилла Булуп деген. Ол болса Баницанын багын елеп алыптыр. 48 sotik. Карасаң, айнанайын, уялбайбы. Жетим жесир бар, башка бар. Рахмат, Елді ойлабай бар. Айттыңыз айылдагыны, рахмат. Мен айтып болдум. Болду, рахмат, бар болуңуз. Рахмат силерге. Рахмат. Чоң рахмат. Бар болгула, бардыңар. Рахмат. Азыркы сөз. Эми сизге чоң рахмат. Рас бериптирбиз. Жарылып кетейин деп калган экен өзү. Көп эле айылдарда ушундай эле, туура эле. Рахмат сизге.